Dragi moji, evo nas u Kozarcu, danas pazarni dan, četvrtak. Čuje se neka galama. Evo, velika je guža. Mašina, guže. Jesi ljudi? Selam ljudi, kako ste? Dobro. Kakav je Eglen, jel dobar? Dobar. A? Nije se društvo vidjelo odavno, a? Vezifa? O, ono ja džamije blizu, a? Kako nije? 5 džamija u okolci. Nije 5, 13. Nema mutavelije sada. Ko će naplatiti? Evo mutavelije, eto, prima pare. A zbilja plaća za od... Svi gdje je došao naplaćivati, Ovo je plaća i za iduću godinu, platio je za ovo, evo cednije, vidite. Evo cednije. A je stvarno, jes, vidim ja sada, islamska zajednica. Hoće da plati koji se umar. Zeleni mur. Vidi se. Za koji džemat plaća, ha? Brđani, aha, dobro. Dobro, mora se to podmiriti, evo. Da ne bi onda, braća, sestre, da ne bi podmirivali kad čovjek umri. Da, obaveze to. Svak bi rekao što je umro dok nije podnamirio. Ne daju on ukopat dok se onaj dugov ne riješi. Vjeruj da nema je. Ja sam bio na jednoj džanazi i čekalo se, a ko narod? Kaže, što se ne vrši onaj džanaza, što se ne klanja? Kaže, dok se ne podmiri, obaveze nema. Ona je umro, kaže, hođa je držao. Držao, kaže, sve je dobro bio radovan za plaćanje, dobar je ovako bio čovjek, ali slabo u džamiju dolazio. Isto mora jedan i safa vikne, kako je dve. Nebo on došao, nisam da ga nisam dolu. Da, nema više. Nema, tamo je to, svi ćemo tamo, da, što kaže. Pa da, samo ruke, niza se i to je tu. Dobro, Sari, hvala ti. Ja smo braća, ovo je Smoji najmlađi. A ja Mustafi najmlađi. Aha. Evo sad čovjek snima. Jeste vi braća vas dvojica? Pa ima sličnost, i. Aj, dobro, idem, daj. Velika je guža. Stvarno velika je guža. Jeste ljudstvo. Ima 1000 ovih zvukova, ništa ne razumijem, ponekako previše glasova, gužno velika. Sakupi se iz Amerike, Čeverike, Francuske, Finske, Holandije. A ješ fino vidite, ova ulica sva puna, gledaj ovo. Pravo lijepo. Tek će biti dok naroda dođe, ovo je sve malo. Dobro, ovo je početak jula. A gdje ti budeš? U Finskoj. Finska? O, pratardu po Finska. Dobro, ja. Jes dole, južno? Malo nakon se vjeruje. Ali nisam puno. Pa čekaj, i vamo iz Finske malo teže doći, kako bi rekao. Jesi došao letom iz Helsinkija? Helsinki, Zadar. A, ima i dol za more. Ima kad ima volje, možeš doći. Pa dobro, da. Možda je volje ima doći. Dođeš godišnje, jel? Dođem, eto, bio sam 2 puta u Čeverike. A još su mlad, ali da nisi ti još za PMZ, nisi? A, ne daju oni još. Još mora raditi. Još se mora raditi. Da. Ovo što penzionira, ova dvojica. A jesu on tamo, nisi, on su ovo. Mora neko biti i vamo, Pa kome bi on dolazio onda, znaš? Pa ja. Odakle su ovi Jerani tvoji? Ovo je za televiziju, on zna dobro govoriti. Ovo zna dobro, pa i visoki je, to se ne boji nikad. Ovo je Finska. Gdje budeš ti? Finska. I ti Finska, zato se vi poznajete. Ovo povratnik. Ovo se vratio. Ja sa ženom ili bez žene? Sa ženom. To je dobro. Znači održao. To je dobro. Bužimski zet. Aha. Bužimski? Da. Samo otuda, Bogom mi. Žena hoće da mi puno djece otuda, znaš ti to? Je tačno to? Hajde. Ja sam
nikad nije kasno. Kako je, gospođe? Mogu li vas malo ovako u kadar, a? To nema svake ljepote. Ja, take ljepotice, da. Ej, pa za mi nismo dede nas. Da. Jel budete vani ili? Sad smo, hajde šiđite, to hoću sureć. Vidimo, Ivane, ali ovo je naš. Ovo je vaš. Jes fino, ovo je puno, Puno čaršije, Taki ti kozarac ljeti. Da? Živ. A gdje budete? Malo daleko nego. Gdje? Švedska? Finska? Sve u Finskoj ovo, šta je ovo? Salam u Finsku svima, ima njiha još tamo. Znaju. Helska po Finska, jel, kako ide? Ništa, sve najbolje želim. Hvala imam, šta ne bi. A šta se vas dvojice buni? Šta ti buniš da ja njih snimam, jel? Šta ja znam, alergičan? Neće puknut kamere, jel? Vi ste domaći, ja? Jesmo. I skroz, jel idete tamo vamo? Skroz da svaka čast. Penzija. Penzija, dobro. On je penzija, ali ja sam još mala ljeta. Ti si još voljna raditi, jel? Neš ti u penziju dalješ, a moraš ići. Mogu ići, ali iću polako. Bolje puna penzija nego ono malo. Kod njega je bolje nek penzija, ne radi, a prima. Jel de? Pa uvijek tako bilo. Da. Sad izjednače penzija, ali ona ima 30, ali ona je 5 godina. Ista penzija. Pa da. Ima malo tu nepravde, ali šta ćeš? Kada moramo mu dati da ovaj živi, ne moram biti za život. Tako on gledaju, ozbiljno. Pa da. U kojem ste džematu? Gdje? Džemat Brđan. Brđan, šta je Brđan? Brđan najjači izgleda, jel? Najljepši džemat. Jel da? Jes tebi? Zavisi kako kod. Jel da svima? Dobro. Išao dalje. Haj hvala vam. Gdje si ovdje? Evo ga, brate. Selam je, dobar ti. Fino vid, čaršija puna, Jes, sve je bilo, a treba ovo odnijeti danas na skupštinu kod Dodika. Jes. I nas to staviti, jel? Naravno. Pa kako sad misle to za Srebrenicu? Pa narod će normalno ići sa barijacima i zastavom. O tome ništa komentarisat. Slika više govori od Nije bilo čega. Jadno i bijedno šta ljudi radi. Jes pregledu sve, jes? Haj, dobro, haj, hvala. Kako je, gospođe? Mogu vas malo? Svaka čast, odmarate malo. A već je bilo na pijaci, vidim, puno je. Tu si na Bostan. I ja sam uzeo ponedjeljak, ali nekako nije sladak, mislio sam da je sladak. I trgovac mi sugerira da uzmem ovaj, a ja neću na koji ja hoću. I nisam potrafio. Najbolje je čep izveti. To se kaže, ozme. Jel polo, jest. Bolje je tako. A znaš šta, ono obično iscuri, znaš, pa obično bude čita, znaš. Ima neko voli Bostan, on njega pojede, nema veze, neki poluzelan. A vjeruj da u Bingu dolaze oni zeleni. Ali narod uzma nešto. Pa da. Pa i ja uzmam po pijaci pretežno. Da. Imam i ja pritisak visok. Ali nešto sam zagluho, ne čujem, zato držim se za uši. A nije Kozarac u brdu, Kozarac u ravnici. Da. Koje ste mjesto ovdje? Evo ovdje nama. Odmah tu? Nama tu blizu. Pa dobro. A fino izaći malo, vidite nekoga. Ovo ko za Bajram, znaš, šetaju, ozbiljno, fino bi. Ko vaktijele, ozbiljno, gledaj. Gore, dole. Dobro, haj, hvala vam. Ajde, pozdrav. Ajde. Sretan ti dan. Hej, i tebi. Ujde engleski priča. Jarane, to ti je nosi u skupštinu ove kalendare. Tako, u skupštinu. I staviti gore, hej. To je jedino to što valja u čitavoj državi. Mogu tebe malo, ha? Mogu tebu kada? Nemoj. Dobro, nemoj ići, pa ne jedi ispred kamere. Gore budemo, nas da budemo gore na Ostroscu. Znam ja, sve znam. Ovo je jedino Hej, što sam koliko si dizajnirao. znao da će mi proći Italiju? Znaš da smo pričali. Sjećam, znam. Koliko si znao da ću proći Pa zato Italiju, što ja čovjek? odem nekada
ja sjedim u Kikindi. Da. Da treba utakmicu kupiti. Znaš, Kupiti utakmicu. pojesti A ti znači, ti staj. Ajde tamo. Pa nisam ja znao da si puko brod, evo. Ja sjedim u... Ne, ima Bosna para, dobro. Ima vas para. Ima Bosna. Znači moraju ona kupiti nekoga. Možemo. Mogu do vas? Svaka čast. Da malo skrenim s puta. Kako ljudstvo, Dobro, kad je čovjek mlad, mora malo skrenuti. Ovi stariji ne smije, znaš. Da, ja mene stariji, A ne, ali koristi, neke skreni. i kad skrene opet. Inače, sti dobro. Dobro. Jeste vi domaći, jeste malo došli izvana? Svaka čast. Cijelo domaći sjede fino, jesi ti domaći? A ovi izvana ne imaju vremena da sjede. Dobro, ovi izvana, oni izvana. Ti si izvana? Dobro, nek si našao jednog. Ja jedino što je vani imam sve, a tu mi rođa. Aha. Slušaj, ovako sam ja jednog kolegu. Prije rata bil kolege, normalno, nije imao para. Pa čak moja cigara pušao, nije sad, ali i on u Švicarskoj, hajmer kopiću, mi ošli. Vidim ja, on neće da plati. U Švicarskoj, čovječe. I ja moram, i prije rata plaćao, ja sam izgleda naučio i morao i poslije rata nastaviti. I tako nastavio ja. Plaćao on za tebe. Evo, ja sam ga sad memorisao, gotovo. Gdje su Švici? Nije u Švicarskoj, u Norveškoj. A i ti su u Norveškoj. Ja sam mislio ovdje. Gdje su u Norveškoj? Elverum. Gdje je to? To sjevernije gore? Više Hamara od 50 km od Osla. Aha, ma. Ja sam u Sarpsborg u Norveškoj isto, na granici švedski, bio. Sad sam u PMG i napustio skroz. Izbilja, skroz došli, ili se moraš vraćati? Bo ne moram. Da, imaš zarađen imaš radnu penziju, zarađen. Hodu. Od 2015. Jel se vratio sam ili sa prikolicom? Sam. A žena ostala, i djeca? Vidiš šta je ovi moji tu vidiš. Reci, nemoj sad. Ostala je pitaj. Naćo se ovdje. Vidiš ti kako on sjeo ovdje i kubicira, gleda. Pa samo gledam, jes. Jes, ako da imam djeca su gori svi. Dobro. Vidiš ti kako tebe vide i vamo, Sve, pozdravi svi. Ništa, eto. Evo, pozdravljamo sviju. Jes. Helsa ponorje. Helsa ponorje. Eho! Ja sam bio u Švedskoj, pa znam, hajde, dobro. A, ti si bio u Švedskoj, pa i on je bio u Švedskoj. Ja, pa prešao u Norvešku. Norveška sam švedski državljan. A, švedski državljan. Njega žena odmala u Norvešku, u Švedskoj i on prešao sa curcom Malanom. Čeka, a žena vamo u Norveškoj? Pa Sestra u njega je. Sestra? Svi i ja, svi su. Familija cijela. Pa da nađeš posao, nije problem. Mada. Pa sam ja ošao tamo. Mada. Hej, dobro, hvala vam, idem dalje. Hajde, sve najbolje, hej. Ima još malo. Jesi Murete. Vid Mureta, hej. Vjerujem da sad neće niko da nadije to ime Muret. Neće sad niko. Pa neće, zato što ona je htio u branu skinti. Znaš da se ga... Znam, nemoj. Ne znam je li Muret, niste sigurni je li Muret? Jes, Muret. Dobro, haj, hvala vam. Hej, vas bi! Vas bi! Kako je? Čovjek, kako znam ja tebe? Ubiće me, Bog ti dao. Iz koje si ti čaršije onda? Iz Prijedra? Molim? Ja sam iz ove. Iz ove? Dođem ja ovdje, zar ti ne znaš da ja ne dođem ovdje? Pa snimam ja ovdje. Pa imao 3-4 videa, ja sam snimio ovdje, na pijaci. U Sanskom mostu sam bio. Ja sam u San sam bio u ponedjeljak, a u subotu sam u Ključu. Pa sad narod malo došao da vidimo malo više, sad ima naroda. Ništa, hvala vam. Vidio sam se. Da stoji i mi smo tu. A jediš? Ošu. A svi u vas malo snimite. Ovo je brat i sestra. A brat i sestra? Čerka njegova. A čerka, vidiš kako se sve potreflo sad. Jes. Evo, sad će moma kakav vid. Moja čerka, kako njegova. Da, neka, hvala Bog. A ko je sad ušto snima? Aha, televizija. Čuće, bit ćeš na YouTube, nađeš. Nemojte me. Ništa, eto, vam prijatelj, dan. Ti si ne ideš sutra, jel? Ona ide sutra, Edi se. Ništa, hvala vam, idem dalje. Aj, prijatno. Avion ide u 11. Gdje se ljudstvo?
Kako je ljudstvo? Selam, merhaba. Gotovo na pijaci, jeste? Pa malo prošedilo. Da malo vidite koga. Pa fino je tu. Pa da. Uzma sam med, jel? Med je dobar. Gdje si ljudno? Kako si ti? Nešto sljut na mene, hej. Evo, Teržinesko. Poštaj med. Koji si uzmo? Kesten. Kesten je dobar. Majdanu negdje. Šta ima u Majdanu? Bacar pravi. Aha, ovaj, korida. Ne snimam korida. Ne daju im to snimati, zato što se boduje. Oni snimaju, oni tamo ne. Pa snimaju, ne mogu. On možda imaju posebne povlastice. Znaš? Viš kako fina frizura, uzbrdo se češljaš. Za koga snimam? Pa ja sam iz Prijedora. Pa snimam ja ovdje, pijacu. Gledao si možda nekada? Zdravi živ bio i... Hvala, i tebi sve najbolje. Jel budeš vani, jel? Bijem u Švicarskoj budem, ali preko ljeta doljem ovdje. Pa znam, da. Sam u penziji, ima 8 godina, tako da... Pa fin. Pa fin je odret, ha? Pa fin. Tamo zaradiš i onda ovo trošiš. To je najbolje, hej. Viš, duže traje pare. Da, franak je dobar, je. Aj, hvala, zdravi živ. Hvala i tebi. U kojem si gradu tamo? U Švicarskoj u Kur mjesto. Ne znam. Dobro, nema veze. Hajde, hvala ti bio. Hajde. Ajde, idemo Nikodo, Samira! Ajde, nek zarade malo sa Bogom. Gdje si ljudna? Salam. Alik selam, kako je? To je jedno muško. Koji? Jadno muško? Pa od prije vikalo za jadno žensko, sad muško. A znaš zbog čega? Gdje reci? Kad nismo znali komandovati, sad znamo slušati. Znači ti nisi znao komandovati? Nisam. Preuzijele pare, preuzijele komandu i šta će. Moglo mi. Onda si ti sam vjerovat. Haman hada jesi, jel? Da. Kad vidim tebe, tješim se. Jes. Alećem salam. Kako je? Ko jedno muško. Aj, nemoj više, ko jadno muško. Je on stvarno toliko jadan? 85 godina, ko jadno muško uvijek. Pa što ti hoćeš da si mlad, jevo? Nisam ja rekao da hoću ništa. Iz kojeg si ti mjesta ovdje? Ovdje skodar. Koje mjesto? Zaseok? Dera? Odmah ovam gore. Pa dobro, ti si najbliži ovdje. Pa dobro. Fino ima naroda, onaj došao na pijacu. Četvrtak. Da. Jesi abetio ikoga poznatog, jesi? Malo vi izvana, što si došli? Ne znam ja njih. Ne znaš nikoga? Ti samo domaći znaš. Dobro. Kako se zoveš? Ne volim ja njih. Jel? Kako se zoveš? Kako ti ime? Jedno muško. Jadno muško? Pa da. Dobro, jadno muško, hajde. Hajde, drži se. Hajde, bit će bolje, hej. Biće bolje. Ne ja. Rađe sad glav gube neko. Glav. Gletaš. Znao to političar, ti nisi političar. Ne, i žene. Čujem se I govorim. žene? Kaže meni čovjek šuti, jedna neće popustiti to. Rekao sad rađe glav gube, neko glav. Salam, merhaba. A što je on, selam, merhaba, mogu tebe? A što je on jadan, što on sam sebe tako, ime nadio? Tako se predstavlja. Šta veliš ti što? Što se tako... Pa ja govorim istinu. On se tako predstavlja. On se ne vrijeme pomirio. Ej, ja sam prije 70 godina u Mejtef učio da se mora istina govoriti. Da. Samo si imao pravo slagat Naroba nijaze. kad ideš da čovjek spasi život ili glavu. Da. A sad ne smiješ istinu govoriti. Jasno i glasno. Ko jadno. Jadno muško, ja. A šteta. Što je on jadno muško? Jel? Šta ti misliš zbog čega on to govori? Pa zar on tebi nije rekao što je jadno muško? Rekao je. Pa ja to onda... Jel ti oženit? Gore, staklo. Jesam. Jes? Da. Gdje ti je nevista? Čita novine laki Eno, rakote. nije. Šta? Eno, kod će. Ja svjedok. Dobro. Eno, hrani moju mamu, vjeruj meni. Moju mamu 89 godina, hrani je, ostala da je hrani, a ja došao na pijacu. Jes? Selam, merhaba. Čujem da ti malo zauzet, pa ne mrtav.
Zauzet. Slabo ti to metneš, samo da mi te vidimo tako je. Pa primakneš se previše, evo ja tebe ne mogu sad snimiti. E tako, dobro. Fino ovaj čovjek radi svoj posao. Evo. Ovo je šefkija, ja njega non stop gledam. Svaka ti čast, a lajkaš li ikada? Ja. Jel pratiš kanal? Ja. Neće da zaprate ljudi, to je nešto interesantno, a ne plaća se ništa. Ja sam gledao sinoć kad snimao U i Liđu. Da. Kod je Liđa bilo? To sam gledao da idem tamo, a gledao sam te, snimao si Sanski most neki dan. U ponedjeljak. Tako je. Svaka čast. Vidi se da pratiš. Kako ti ime, kako se prezivaš? Smoja Čehić. Čehić. Koji zaseok? Ja sam bosanski Novi. Ti si iz Novog? Ja. A živim ja ovdje. Što živiš ovdje? Zato što volim svoju ženu, živim kod svoje žene. Kod svoje žene? Ko sprema? Jel ti ili ona? Oba dvoje. Oba dvoje. Dobro i tu. Podijelili ste poslove, to je najbitnije. Ja perem sude, ona sprema. A ona... I sicam luk. O nemoj luk je, ljuk, onda losto plačeš. Čija je to? Evo negdje, sad ti čovjek rekao. To je najbolja televizija. Evo. YouTube. To je YouTuber. Šefik iz Prijedora. Šefkija. Šefkija iz Prijedora. Da. Prezime. Delalović. Ali ti si se doselio iz nekog drugog mjesta u Prijedoru. Jest, Krasulje. Sve ja tvoje podatke slušam i znam. Ni policija ne zna ko ti, S Krasulja. Ja sam imao prije rata napravio tu kuću, a nisam bio oženit. I poslije rata onda došao normalno, doveo ženu i uselio se u kuću. Tako je. Bilo malo devastirana. Ja pratim fino i gledam te non stop kad snimam. I šta nakon reći tvoje mišljenje, je li dobro ili nije? Šta treba promijeniti? Dobro, ne treba ništa mijenjati. Da. Dobro. Znači, fino... Znaš šta treba promijeniti? Treba promijeniti kameru, to treba. Dobro, to je... Slaba rezolucija. To je financija. Da. Treba financija. Kad zaradi, onda će promijeniti. Uglavnom imaš fin pristup prema ljudima, komunikacija lijepa, to je najbitnije. Hvala ti, živ bio. I evo ja ću samo da pozdravim tamo u Švedskoj svoje čeri i svog unuka Emila i svoju unuku Elisu i svoje zetove i da budu živi i zdravi svi i ti ako Bog da se zdravi živi. Amin, ja da svi budemo živi i zdravi. U kojem si grad tamo? Ja sam u Borosu. Boros? Znam. Da si mi živi i zdrav, želim ti sve najbolje. Hvala ti, i tebi, i tvojoj familiji, svima želim sve najbolje. Allah imanet, hajde. Ej, sad. Jesi sad zapamtio, jesi? Dobro, hajde, idem dalje, hvala ti. Ljudi, mogu li vas dvojići malo, ha? Mogu malo snimiti vas? YouTube. Da? Aj Mi nećemo pričati ništa. Što nećete? Pa nije žena od blizu, moraš pričati sad, ne boj se. Nije nam Šta onda, samo ako, jel? Sam prst na usta i gotovo. Ne, ja gledam više. Jeste to kolege, vas dvojica, ha? Rođaci. Izvinjavam se. Prike. Nemoj bogati. Izvolo. Šta je? Izvolo. Nemoj! Evo čovjek snimi. Da, nemoj zezati. Aj, hvala ti. Rođe, čela. Odakle ste vas dvojica? Jeste u blizu tu? Ili Šarše? Nismo blizu. Ja sam čela, prika Kozarac. Kamčan. Koje mjesto Kozarac? Kamčan. A ti iz Čele? Kako se prezivaš? Alvadžić. Ne znam te prezime. Ovako malo doleti. Znači dođeš i ti ovdje. Van budeš pa voliš malo prohodati. Pa fino to je, šta si? Pa vjeruj ove pijace sad su, ko je Bajronska onaj sjela i kako bi rekao, druženje. Vidiš naroda, Ješ? Pa ja sam došao, bio u Prendjaku san, rekao odaj. Sad u Kozarac, u Subotiću u Ključ. Nisam bio u Ključu. Ja sam s Krasulja rodom, od Ključa. A rodom u Prijedoru, živim tu u Raškovu. Pa gledao sam sigurno, Bog dao. Snimao sam da ove poplave u Prijedoru. Ja sam jedini snimao, morao sam to gledati. To te zanimalo sigurno kad je bila poplava. Da. Dobro, onda dalje onda. Sretno. Hoćete posalant kome, ništa. Sve što znamo i što ne znamo. Dobro, Selam svima. Hajde, hvala ti. Hvala vam i. Živi, zdravi. Hajde. Ništa se uzmalo nije, a jesi ti se uzmelo, vidi, krpe, hej. Sudne krpe. I ko će sad to, krpom radi čovjek, jel? A ljudi.
Vas vi ništa ne pričate, idete zajedno, ej. Ha? Ljude, evo sad mi čovjek dade, eto halal bilo. Magremo i livadarski. Koliko? 25 maraka, jel? 25, tako se kreće cijena. Da, da. Pa što ti snimaš to, da se vidi slika, a? Ma nije da vidi gore, da imam broj. Aha, broj telefona. Odakle ste ljudno? Od blizu? Kamčana. Kamčan. Fino. Kamčana, pa malo prodaje. Mada. I ja sam invalid, da. Vidim, Bog ti da. Haj, moram gasiti, ide policija. Gužva danas, ej. Dobro, ne, opet se. Pa dobro, malo, već počelo se raspati. Pa ja. Idem dalje, haj, hvala ti. Hajde, prodaš sve. Mogu li ja do ovih ljudi vamo, mogu li vamo do vas? Kako ste ljudi? Jeste dobro? Selam, merhaba. Što se vi skuči, vas trojica, he? Mi ovako malo skuči se pa pričamo. Pa fino. A šta ćeš, sad je ovo najbolje ovako okupljanje. Vidiš više naroda? Zašto smo izašli malo. Jest, pa fino. A i pazarni dan? Ništa, haj, hvala. Haj, živio se. Jeste ljudstvo, hoće li kiša, hoće? Izgleda da hoće. Malo je, hoće, ali pitanje kad? Samo ne znamo kad će. Kad vilenjaci polude, onda kiša. Vilenjaci? A ko je Vilen? Evo ima ovda, ima Koji je ova trojica Vilena, jel? Onda malo snima iz tuđine. Ovaj iz tuđine. Jes visok, Gledaj, ne mogu ga u kadar staviti, koliki čovjek. Koliki čovjek, gledaj, ozbiljno. Mali čovjek, a srce veliko. Velikog srca, Dobra duša. Jel da? Samo zakriđalo. Podakle je ta duša, majka? Odakle si? Ovdje. Po dobro, koji dio? Iz Gariba. Gariba? Znaš ti Garibović sa Akiba? U Zagrebu bude. Ja. A ovo je, znam. Znaš, on ima brkove ovako. Kako neću? Pa dođe li on nikad? Dođe. Ne može se, a i ti si od odgo. Sad je bio pokojni. Ima njih brata. Nema ni 8 dana. Bakir. A ne znam, braću, ja sam čuo sad da on bavi se ovim trgovinom i tako to u Zagrebu. Ne znam ja to. Koji? Sa Akibi. Ma ne bavi se. Ja mislim da on zove. Ima li brkove? Malu pemziju. Pa dobro, pemziju, normalno to da. Brkove, pa kao Pa dobro ako mora da radi. Mi smo zajedno radili, znaš. Gdje se rodio? U Hrvatske željeznice. Čuj, pa ja sam rodio tu. Hrvatske željeznice? Da. Ti šta si bio? Na remont. Ja sam bio, pomogao za remont pruga. A radnik si bio. Bio si radnik, jesi bio poslovođa. Hajde, jesi bio s poslovođa. Kakav poslovođa? Moj ikad sam poslao, mislio da sam ja veliki. On je bio čuvar. Da. Kad i kasnije. Znaš šta je ja došao, A ona je bio Jasmin, on je bio isto na one podbijalke. Podbijačica. Pa da, on je podbijačica i reštalca. Mada. Kaj ljudi moji. A znaš šta je interesantno za tu željeznicu? A ja, sad ne znam, znaš ti Mehmedaliju Šudlića. To je Bakir, Sakim, njegov je brat Hasan, supervajzer. Jes. I šta će i meni odmah ovaj rođak, nije rođak, ali eto, kaže on, zadao me da radim sa njim, znaš, onim roguljama, znaš. Ma da, podbijeti dole ispod pragova, znaš, one stvari. Kaže on, pusto ovoga, ide sa mnom. I on mi je dao onaj svirenu, znaš, kad naiđe vozovi da radim. Kad došao ovaj drugi, kaže, vidi čovjek došao treći dan, a kad je gledaj šta radi, čovječ, ništa ne radi, kad je samo navija. Svira. Kako ste vi? Dobro? Evo, dobro, hvala Bogu. Došao narod izvana, rekao idem, Boga mi. Pa i treba, pa da. Nije mi niko zabranio da ne dođem, pa sam došao, eto. Neće niko ni zabraniti. Jel da, pa ne ja razloga, pa ja.
Pa ti uzeo debele čarape. Pa još to ću, da sam rekao mrše. Sad su jeftinije ovi pleteni, da. Ušparat ćeš Marku, Sad mu je dala pola maraka, jel? Dobro si ti rekao. A prije je bilo 10. Treba i kupovati kad je jeftinije. 8, 9. On sad uzma, on će doći na pijacu, onaj zimus prodavati. Sad su jeftinije. Haj, hvala i on sve najbolje, hajde. Ovo je najveći... Kupac. Ne. Jel kupac, jel trgovac? O, brote, nemoj tako izražavac. Maher za žene, tako reci. Maher za žene. A što misliš da je maher za žene? On je maher, on. Ovaj maher. Ajme još malo Kako taj dere opasno. Deri. Pa ima ovo dera, isto zove se mjesto. Jel de? Ima dera. Naljuče se ovi iz dere, je. Jel ovo iz dere, jes? Znam. Je, maher za žene. A što će vam tolike paprike, he? I sad on kad pojede te paprike, ima da mu pritisak skoči, he. Koliko ne mora sa mlijekom, hoće sad to slatko mlijeko potjera. Da ti nešto kažem. Reci. Mali! On će žitko, Jest. ako nije tako reći. Još jest tako. Ja ovo zamrzivač stavim, ja cijelu zimu. I za zimu imaš. Imam resto kod kuće, nešto ovo znam. Pa vjeruj ja da imam paprike svoje domaće. I stavim zamrzivač. I sad vadim jedem. Vjeruj da su bolje nego ove sad sve na pijaci. Ne ozbiljno. Sad ti kažem. Ali domaće ovo nije prskano nikako. Ne ozbiljno. Ovo nije prskano 17 puta. Ne, u mene stvarno nije prskano. U mene ne biljno je bac, ozbiljno se. U mene... Pa ne mora biti tako čist da nije prskano. More u mene, znaš. Ja ne dam, zato što ja to jedim. Dobro, ti prodaješ, šta te briga? Ti nju pereš vodom. Imam i ja svoji, ali ti voliš tuđe, jel? Pa nije, trebam da... Jesi ti stvarno maher za žene? Ti izgleda voliš tuđe, ha? Sve paprike, zato kes paprika su svoji. Ja ne mogu s ovim koji neće ništa. Jel de? Ovi sam pričaju, jel de? Ništa od njega nema. Ovi što manje pričaju, ti si maher, ha? Ja sam. Kaže mi, ti ne možeš, kaže ja mogu. O dobro, rekao. Pa ništa vidite zajedno, bojica. Ako jedan ne može, mora drugi. Pa da. Probat ćemo zajedno. Ti ima ona pod tebe dole i krivi. Jes. Haj žive se. Bio si ti kod njega jednom, jebao li te patak. On je tebe već snimio. Ovo si ti drugi put kod njega. Jes, neka, nema veze. Od viška glava ne boli. Vidi se da su domaće ove dinje, jel de? Nisu prekrupne, onda su domaće. Imam ja u bašti, brele, ali još nisu. Malene. Malene. Malena su ne još, ako ne polijemo. Malene nema korada bela i nema šta pojesti. Pa ne. Nije baš, u plastenik ima nešto još. U plasteniku, da. Ima i paprika. Nešto paprika ima i vane, ali nije to. Nema velika suša, pa ovo nemoguće. Ovo moraš natkriti sve. Ma ko će sve natkriti? Pa da, nema. Kako je to? Pa ne može tolike vode. Ma ne, kako? Ako polivaš ovom gradskom, onaj tuži komšija. Nije. Evo nema pit, ja polivam njime. Ma neće on tebe tužiti, samo nije za biljku dobro, ima hlora jeba. Eto, nama komunalne. Ne može se. Kod nas to nema. U nas vole što više potišiš vode, a najviše će ne platiti. A gdje ti budeš? U Raškovac. Koliko Bog da. Ja Brzičan. Ti iz Brzičan. Dobro. Dobro ljudi, hvala. Idem dalje malo. Daj. Zaraj tiki dinar na tome. Ne znam, ne ja više dinara, više ta valuta ne postoji. Ta valuta ne postoji. Jel postoji? A da, ima u Srbiji dinar. Srbijanski dinar. Da. A ona rta para nema ništa da nije para. Ja išao na grad, ja razmijenuo, ne znam, 100 eura. Jebo, šta je onih papira i osna ručak, sve ošlo jebo. Nema ništa. Nema vrijedno, šta ćeš? To je živa istina.
Tamo u Srbiji nema dobio šrpora, Da. ovam nema ništa. Da. Vrijedno. Ne. Ono glupo je. Ima, i uvijek mora gledati koliko nula ima tamo. Kad plaćaš, moraš pogriješiti. Vjerovatno, ne za kune, hoće da... Ne, kuna više. On bi vratili kune da mogu sad, ne mora. Ma, voli onda su u Evropi, pusti to kraj. Kakva kuna je, evo, dok je ona na drvetu, pusti to kraj. Mi smo bolje nego i smo jači. Znaš ti kuna onako kad očima ono. Aj, po noći samo gleda. U mene žene djecu donio 45. godine sandu kuna. Tu čovjek svira moram se vidjeti ovoga. Hajde još jednom malo, de malo frulom, de moj kit. De malo, de jedno kolo, bilo šta. Ne znam. Daj šta znaš. Kolo. Znaš, Vuku. Dobro svira sam frula, nije baš. Pa što ništa bio pravu frul, Bog je. Teško si, Frulo moja od drveta. teško duvati. Da. Šta smiješ, Edo? Dobar si. Sviram. Dobar si. Da ti nisi onaj u kudu kakvom je. Nisam ja, Ha? ja imam dobru sam prulu kupio, ali nije mu ovdje kod kuće gore, ja odem gore pa... Jel glasnija nego ova? Dobra, lahko svira. Da. Ova teško, ne možeš ono baš pravo da izvedeš. Moda. Samo da prođeš, to priđe da se proda. Pa jesi, daj sve najbolje. Ajde, živio. Ma nije to kupravka. Selam. Vjeruj da sam se mislio da dođem, ali rekao sam ti da ću doći. Kaj neću lagati, a malo bilo. Fino, nije prevruće, vidi milina. Pa bilo sunce, evo, ali dok sam ja došao dozdo... To nisi ranije malo. Pa dobro, šta? Ne mogu ja nikad doći na vrijeme. Znaš da ne mogu ni sam doći u 9. Uvijek si na vrijeme, kad god dođeš... O, dobro. Ima uvijek neko je. Kako je judno? Šta ima? Jesi uzmano ništa? Je to suho, Pa dobro, kod ovoga. Ode malo proći. Vidim tamo, sad su bili neke mušterije, ali snimao sam ove. Dobro, se radi. U subotu se uključ vidimo. Evo, najavljujem da će doći uključ. Nisam bio... Gospođa, gdje sofra? Uzela od mene sofru veliku. Ugodni to. Jel dobra sofra, jel široka? 2, 3 ne najde. Sve manje naravno. Kako kad razvijaš, odmah 2 pite odjednom, jel? Da. 4. Da. Gdje ti sofra, sad nemaš? Odnijela ona. A sad si prodao si tu. A Jarko prije ti isto prodao, pa dobro. Dobro, Enes. Gdje stani? Ode malo proći. Moraš ići dalje, nemoj mene. Dobro, ništa, nema problem. Ako ti puno čekate, o tebi puno čekate. Evo domaća roba stigla, Bogom. Ovdje je gužva kod tebe, Bogom. Ovdje je uvijek. Jes. Vidi se da si jutro to obrane ovi krastavci. Jesu tvrdi, jesu? Sve friško. Friško obrane. Domaće, možete doći. Doma? Da. Onda ti uvijek non stop radiš. Ti zoveš mušterije kući, pa zoveš ovdje, pod nosu. Ima posla, mora se i prodati. Ko hoće raditi. Da. Ima. Ima
Imamo i brašno, pšenično, God hoće radom u zove jedan podaju drove. Gde ti imena ovoga Kurzovog? Dok oni zaberu sebi. A može se on završiti, hajde. Kurzovog? Da. 5 kila. 5 kilo, znači ipak je bilo dobro. Dobro Kurzov. Stvarno je dobro Kurzov. Pa Ja sam došao na Maksa zbog Kurzova. imamo, Pa ima negdje mi. ima bijeli, usijani i ovi ima sve. Žutića ti. Da. Ma da. I mi se s tim bavimo, znači. Dobro. A gdje je Pašo? Jel Pašo? Ode na kafu, rado. Kako je njem pravo ime? Pravo Pašo. Pa ne, ja sam mislio da on drugačije se zove, jer to nadimak neki. A rijetko ime to, znaš? Ti meni izvaži tu, ostavi, ja ću na vrat poslije, dok snimim. Okej. Tom rabom. Deo, krenite se. Ne, ja slikam, za ličnu, Za lično, jes. Aha. Ne kradi, ne kradi. Da vidimo. Da vidimo kakav je. Ja volim građe vidjeti. Ja ne dom u rabom, on... Vidi da je pozelena. Jesi joj, šta je? Sjeo kako tanko ona je osiku. Vidi se da je mesar. To debelo za Boga. Nije vidio. Neću, bolan. A joj ti ne. Vidiš, on je džomatan na pare. Džomatan? Dobro. A i ti došao da kupiš, vjerovatno. Ja se sad nečkam, jer ja volim luk. A on kaže, ako previše ga stavim, on je u toj branši. Onda pozdravljam, a ovdje ne... Jes ljudi? Kako ljudi? Selam. Onda ne volja. Došao malo na pijacu, a? Pa dobro. Ja sa ženom. Pošto nisi odmah do ovu ženu? Pa tu je ona. Da ona izabere. Ma da, najbolje žene. Onek bira. Kako žena znala izabrati tebe? Tako zna sve. A? Jesi joj se posrećilo, a? Ja mogu pobre. O nama. 10 kila, on odmah. Bilo je ovdje, uzeo ste mesu još. Jo, a sad se izgubio. A ja parkirao ovdje dole, da ne znam. Ne, a od pauka u Kozarcu, ne skiraj. Nema, neće. Ne, nema pauka. Ma ja. Sabor. Znači, sačekat ćeš malo. Pa ne smiješ ti. I ja ću sačekat malo. Ni prozor. Ne vilja zuruje. Ne, vidi. Djeca ti... Nemoj meni žedniću, nemoj meni bogat. Nemoj bogat, evo ja snim cijene. Evo, but klasa prva. Hoće ima kupi, pa njega nema. Ovdje ću ja nešto ima. Samo dok snimim malo. Vjerovatno ću ovaj šareni ako ostane. Pa ja. Dobro, Mirš. Ne mogu ja sad nositi to. Ode malo još snimiti. Ja ovu ženu znam, po faci. Jel' I ti se vrtiš ovdje, nešto bi uzeo, ha? Dobro. Mogne domaće, znači sazrle. Pa bolje je one što su mlađe, one niskončane. Jes. A jes krupne, pravo vidim. Krupne, mesne, što se kaže. Evo 500 grama. To su mesne, nisu trpljašove. Ima graha unutra, krupan grah, zato kad je mesne, znaš.
Nisu sitne, da? Hvala. Ujeda Ibrahimov. Da. Ne uzme jaja. Dobro. Je to domaći paradajz? Je, sve to moje domaće. Pa svi zajedno? A nisam znao Boga, vidiš. Ja bježim od tebe, rekao, šta je, ne znam. Ja nju znam, ali ne znam tebe. Desna? A kad prođe sa druge strane? Opet desna, opet. To je naš proizvod, mi radimo zajedno, imamo svoje plastenike, imamo poljoprivredu, krave. Dobro da sazrio paradajz. Je drugi četvrt. Ne, hvala, tetka. Dobro. Gdje su jaja ona? Ma dobro. Pa sad će ovo biti domaćih što hoćeš. Imamo sve još u vencu, samo treba da ima. Hoće i ona biti, hoće? Hoće i ona bi trebala biti. Nisam probao, ali moram jednu. Bolje je malo sačekati, još 15 dana bati. A kad ju bereš, ona zelena, a to je 7-15. A vjeruj da po ovim bingu sve onaj zelene, one bostane lubenice. Ništa ne valja. Po ovim trgovinama, ozbiljno. Moraš dobro sačekati da sazrije. Ali evo, sad će ovi domaći, Kad prodaš nekome da zna da je pojeo kako treba. Sad će sustići ovi domaći. Domaći proizvod, to je vrlo bitno. To sve što ima, to je sve uvoz. Ma da. Još naša domaća nije počela. Ma da. A biti Ana Barić. To dobro. Imamo dinje, imamo sam dinju, Davilcu, to je ona. Znam šta je Davilca, Bog da. Je to Davilca toka? Nemoj se. U mene ujna voli te Davilce. Ja jednom musio i potrafla se te Davilce. I ona došla jela, znaš. Kaže, ne, ovo je si vajik. Ne smijem ja tu iz mene udoviše, čovječe. Moraš imati vode kraj sebe non stop. Neće malo šećera. Ima neko voli te, vidiš, interesantno. Pa volim i još. Ja volim koje su slatke, brate, pravo da kažem. Ne volim ja Davilce. Ne volim ja, žena me davi čitavo vrijeme, još ide Davilcu dinj. Ma hajde, bo. Ma da. Vidi se žena davi, a čovjek vidi smrtjeti tlak. A kako kod vas situacija? Sve štima, ha? Sve štima, dati tlak, šećer. Sve dobiješ od njega. Ne trebaš dalje ići ništa. Ne trebate drugi sekirat niko. Besplatno sve dolazi. Da, Bogom. Šta ćeš? Mora se čovjek šaliti, evo nekako. Ma dobro, toga ima, mora biti. Ma da. Ja inače volim šalu i zezu i nekad nešto i, kako bi rekao, lanim, krupnije, ali već ga izlači. Ma da. A i tebe nekako zezne ne ljutiš se. Normalno, ako voliš dati, moraš dati primjer. Ma nek je samo dobar vic i dobra šala. Ne veze, jel na tvoj, jel na drugi način kakav? Nije bitno, na moj način. Jel na tuđi, da? Ja pristajem to. Super. A interesantno ovo sve bračni parovi, tam pašu, vas dvoje. Mi smo bađe naravno. Može, bađe? A kako ti zoveš? Čekaj. Hilmija? Hilmija Garibović, ovdje pašu. Mali. A on je pašo? Ništa ti. Đolnagić, čuo sam za to. Gdje? Da, Đolnagić. Kamčana, ja sam dole iz Hadžiška. Aha, mada. O dobro, ja znam da on je redovno u pijaci. Ali ti si vanredan, ti nekuda hodaš drugo. Je, četvrtak je za to, mora nekada. Nekamo, hajde ba. Četvrtkom napunim baterije, ja sam sedmicom miran. Da, jest. Ne trebam punti. Jest. Do idućeg četvrtka. Dugo drže baterije, ha? Cijelu sedmicu. Da, svaka čast. Dobro. Ništa, haj, hvala vam, idem dalje. Haj, sve najbolje, haj. Ovo je roban, pa da. Kralj i kraljica, gledam. A vi stvarno ove drugi naslonjači imaju ovi, naslon drugi. A moraš naprati onu krunu, Napravit će. Krunu, a? Ima vremena. A stvarno masivno. Puno drvo. Ovo mora kisniti koliko hoćeš. 1000 godina nije. Jel vi prodajete, gospođe? Ja. Da. Ko spušta cijenu? Ja. Ti spuštaš cijenu. A čovjek ne smije zbog žene spustiti cijenu. Treba doći kući. Treba doći kući. On radi, a ona prodaje, ne mere oba. Ne mere. Znaš šta, ko radi, njemu je žao, a ne nižu cijenu dati. Ja sam se napatio da ovo. Jeste, a žena nije. Žena, na internetu ti radiš. Ja ne trebam ovo da palim, ja. Ne. Jeste, on je ovo dok se vidi, znaš.
Evo vidim da se lijepio na sredini. Samo jedan. Jest. A gledaj kako se lijepo ove ivice s obe strane. Fino izgleda, stvarno fino. I koja je cijena ovoga? Ove garniture, kako bi rekao? Maraka, 1000 maraka. Dobro. Fino je, Bogu. Ali ovo s motorkom radio, gledaj ovo. Gdje nađeš ovo je osmica ova, ona je madra osmica? Ovo je šestica. Šestica? Ali rekao dok se obradi možda bila osmica, zna. Jel moraš se obraditi? Šestica. Gledaj ovo, evo. Da. Ovo je prirodno ovako kako je. Ove pletene sad bolje idu. Svak ponese sebi. A da, ponese vani, ponese. Dijaspora uzma. Pa dobro. Naravno tamo Skandinavija, tamo uvijek ledano. Tamo trebaju. I u pol litra trebaju pletene. Da. Jes. O, samo spleteni, znači vi to pletete, fino. Evo ima i sa priglavcima i bez priglavaka. Štucne. Ovo sa priglavcima. Ovo ti je ovo manje. Da. Imaš ove Ovo su ko šlafe, kako zovete vi to? Šlafe? Ma da. Vidi rukavica. I rukavice imate. Pa nemaš ozevc nikako. Pa nema. A, svaka čast. A gledaj, ovo su kao tanje malo, ha? Jes. Eto ima u bojama. Pa dobro. Jesi bili prije ovdje? Kozarac, jel? 20 godina. 20 godina? Jel Kozarac? Dobro, baš fino. Fino. Prodat će se nešto, valjda. Kako se ovo zove, zaboravio sam, majka moja. Ovo, kako ono zovu? Ma ne, taj, kako se to zove, majka moja. Znam ja da je vuna, ali ovo ovako kako se zove, kad je ovako, u tom obliku. Kančel, jel? Tako neka. Kančel. Kančel, da, pa to ja kažem, znam kako, da ima naziv neki, pa ja. Dobro. Ništa, hvala vam, ajde da prodat što više. Hvala puno. Duško, ti si me najslađi. Zdravo, stari, kak si ti? Dobro ti, nešto se podmladio, ne mogu te poznati. 2 mjeseca. 2 mjeseca. Ja sam malo me godine sustigle, znaš. Nisam više što sam bio, malo sam se promijenio. Znaš kako reći, pola vijeka. Da? Koliko je pola vijeka? 50 godina. Uđoći, ko živi 100 godina, šta je s tobom? Ovo mate, 100 godišnje, pa to je ljudski vijek. Ja ne znam čovjeka da neki živio toliko. Ima koji živi duže. Ima ljudi, ali koji znaju reći brigo moja pređi na drugog. A to Boga mi teško, znaš. Jer inače čovjek se ne sikira, onaj sam od sebe ako se nešto nasikira. Drugi ga sikira. Samopouzdanje. Jest. Optimizam. To drži čovjek. Jest. A ako se ti predaš, dolazi i bolest, čovjek oboli, gotovo, nema tu. I najbolje lifrovati, odbiti ljude koji su... Negativce, nema veze ko ti je šta je. Ne, ozbiljno. Ne volim ljude koji palamude, previše lažu, ja ne volim to. I kad se riješiš ti ljudi, onda si raheti, što se kaže. Onda si sretniji i pametniji. Da, sve se rimuje onda. Dobro, ti si pametan suncobran stavio tu. Da. Evo malo primjenjivo vrijeme, dobro je, nije tolika vrućina. Dobro, šta sad, ne možeš ti. Klima si inače promijenila. Jest. Ja kažem, ovo sunce sad ne grije, nego peče. Jest. Ja budu sad početak jula, ali tako vrućina. Kao da je ljeto došlo ranije. Da, pa jeste, one temperature su bile još u julu mjesecu. Visoke. Proljeće još nije bilo, nije stupilo prije 20. juna. To je temperature bilo. Početkom jula. Kako tvoje ukrasno drveće, moraš zalijevati, baš je vrućine velike. Imaš natkriveno šta, imaš onu mrežu kao, nemaš ništa. Imaš mrežu? Dobro, i to bar malo, kako bi rekao. Malo, onda ne možeš sve. Ali držimo ispod voća, u prošlenoj hladovini. Ma da. I tako. Bogom, znaš, treba to što se kaže, treba to zalijevati non stop. Treba. Treba, Bogom, ima posle toga. Ali evo, gospođa, vidiš, ona radi za tebe.
Hej, dobro si to urikto, hej. Udio sam, tu sam našao koja hoće raditi. Aha. Ne sad da radi. Ne, dobro da te zapalo to, hej. Ovim što ne zapalo... Daj pare koliko zaradi, ide trošiti. Aha, ona troši. Ne. Da. Pa da. Viš kako, ona ne mora sjediti, ona mora nešto raditi. Da? Tako je. Navika. Znaš šta, ko se ne učio raditi? Kako tvoja Hanuma? Eno, Hanuma moja, Boga mi, ona je hrani mati jer ostala. A ja rekao da, pa ima 89 godina, malo demencija i tako to i nešto je ufitla gripa neka. Kašlje i ona je noćas imala temperaturu. Bila sva mokra ustala. Dobro je da se iznojila, znaš. Biće bolje sad, valjda, znaš. Pa ona promijenila se u neku terapiju, nešto joj nije pasalo i tako, znaš. Sad trebalo biti dobro. Pa je išao uključ, ona vodi se gore, znaš. Išao u ponedjeljak i unutra. I ova doktorica, ona je napisala pogrešno, znaš. Pogrešno lijek napisala koji se plaća, znaš. Ono 89 godina, neće ovaj čitav život plaćati onaj terapiju tu, znaš. I tako da sam išao onda i utrak promijenila i tako, dobro. Da. Dobro više odelijeva ovo tvoje drveće, ove cvijeće i sve. Dobro odolijeva, vrućinu ove. Da. Jesi ovdje zalijevo ili si? Ovo si zalijevo? A donio si kanister neki, madam uroš? Da, ima tu vode. Ma dobro, a ima vode? Idemo na pijac i mi samo dotrpamo, ne vadimo. A gdje ideš na pijac? Sazim. Sazim. Nisam te vidio tamo, ja sam snimao tamo jedno. A u zimu, što, neću zinu, a u zima bio. U januaru, da, ako si bio u januaru, neće. Kako sad u Cazinu, je li bolja, kako bi rekao, posjeta? Ima više, naravno. Slušaj, sad se zatvara Incel tamo. Gdje se zatvara? Pa tu ide Lidl dolazi. A gdje će? Lidl. A da li vi nešto tamo razvaljivaju? Da. Pa sad ono je polovni malo dio. Čekaj, ima dol negdje prije gdje je stočna kao pijaca, da neće tu ići to. Ne zna se još ide. Ima neka opcija, neka varijanti, ne znamo gdje će. Da. Sad smo dole, pa ićemo dokle. Dobro, javit ćete im neko, kad će? Gdje će biti? Da, ima čekaj, sutra. Plaćamo rezervaciju, znači ostajemo do dalje. I kako je sad bio mjesečno platiti rezervaciju? Mjesečno. No da moraš ići svaku petku. Ne moramo ići, ja moram platiti. Ti ćeš platiti, ne moraš ići. Ne, ja sam mislio ima neko što plaća ujutro, dođeš na primjer i onda platiš za taj dan. Je li jeftinije bar mjesečno? Mjesec za naredni mjesec. Aha, mada. Da se ti ne misliš, mada. Ne, pa idu tako kupi pare. Mada. Da naredni unaprijed se plaća. Kako unaprijed neki dođu pa plati za danas, kako bi rekao? Ne može, pa šta ti odustaneš i one ostaše... Da, ali dobiješ ti tamo štand, dobiješ prostor. Pa dobiješ ti, ali kažem, unaprijed se plaća. Mada. Rezervaciju i unaprijed plaća. Pa da. Dobro, živ bio stari, hej. Aj, da ne prolazimo kroz ovo, evo je ostalo je svega. A šta je ovo vamo, je ona penjačica, jel? Kako zoveš ovo? Koje? Ovo. Jer to se penje u... Bršno. Ima 3 vrste. A nije, ja sam mislio da ono što ide uz kuću, ide uz... Jeste. Jel to to? Jeste bršno. Ma da. Ja sam gledao ljudi, po kuće zatvori ovo. Tako je. Kako to raste, to nije normalno. Pa da. To ide onaj obični. Ovo je ovaj, kako bi rekao, šatirani. Aha, mada. To ide onaj divlji, onaj zeleni. Evo, imaš bananu. Ima i banana. Znam da je banana. Naranđi, grob. Evo ovdje već rodilo, hej. Rodilo, ribica. Ribizli, jes ribiza. Da, evo nara, evo aronije. Mada. Svega ima. Kažem, praskoga to. Evo, smokvi. Kestena, orah. Da. Naši, kaki isto bio otišao. Ošao kaki? Naranđa, još ostalo limuni. Znate, limun, da. Dobro, ljudno, hej. Hajde živ bio, vidimo se opet negdje, ja? Vidimo se. Ajde sve najbolje. Ajde, sretno. Evo, za odjevu iz Kozarca, proćemo malo dol. Niš Čaršić, evo. Da nekoga želja mine. Ko nije još stigo. Evo ovdje mi nastup. Čerkes 10, 12, 13, 14 i 15. juli. Neira. A ima od 16. ima Albina i Jasmin. A idemo dole još proći. Ovdje je bilo puno, ali već sve se rasulo dok sam bio gore na pijaci. Ali nema veze, proćemo dole malo.
Ako, već narod sjedi van. Gdje se bilo? Malo šetali, a? Malo šetali, došli, malo fino vrijeme, lijepo. Jes, Bogom, danas je baš posjeta dobra. Vidim svog naroda. Jeste. A gdje vi budete? U Francuskoj. U Francuskoj? Oh, bonjour, monsieur. Bonjour. Bon. A vi ste šta? Ja sam šefkija iz Prijedra. Pa snimao sam ovu pijacu ovdje, u Kozarcu, Prijedar. Gdje se može vidjeti tu sad? O, šefkija Delalović. Pa evo snimao Zelena pijaca, Sanski most, ukucajte. A, Sanski most. Snimao sam dole sam najviše, kako bi rekao. Dole sam malo i... Dođite vi iduće sedmice, vi ćete, bit će pun još ljepši. Da, u četvrtak, ali bit će previše da dolazi svako 7 dana. Pa aj svako 15, imamo. Da. Aj, možda dođe se, dođe. Ej, haj sve najbolje. Hajde, pazi se. U tebe ovo domaći ovaj predaj. Dok je ovoliki, hej. Gledaj ovo, čovjek. Rekao, sve domaće. Domaći. Pitan je li domaće? Ja, a ovo koliko? A to, marki... Predaj se, marka i po. 2,5 marke, ali ja marku i po. Aha. I ja nausala kilo. A znači ti sad pri kraju radnog vremena smanjivaš cijenu? Aha, dobro. Sad ja ne znam. A vidi se domaće dok su ovako kovrđave. Ovdje hlad bio već sada, sunce. A ja. Sad sija još malo kući. Pa da. Ovo se ugrije na suncu. Ne smije to ništa. Kada sve na suncu bude na njih. Evo ovdje viš prodano. Ovdje je bilo 3 marke, predaj za ovaj ošu. Pa ja. Pa možda te... Ćao. Možda tebi bolje što su vam posebno. Da. Tamo gužva, hoće ko prići, kako je? Hoće nego tamo švercer. Švercer? A znači ti nisi švercer, jel? Ti je realna cijena, jel? Tamo je 4 marke, u mene je 3 marke. Da, zbilja, u tebe, da. Dinja isto, dinju sam super od onu Davilcu po 3 marke. Nisi Davilce po 3 marke? Ideš 4, znači 5. Ma da. To je preterano. Jel ne, misliš? Malo. Pa dobro. Sad malo dijaspora došla, možda digli cijene. A ko tebe nije izdignute? Ja držim cijene ovdje kako narod. Trebaš ti? Naš u Bosni kako ima financije, tako držim cijene. Čekaj, ti svaki dan, jel da, bez obzira, jel pijaca ili nije? Pa znači da friška roba onda, to je vrlo bitno. Pa svaki dan bereš, pa to ti kaže. Zato govorim Boston, sa lozom, ne sa repom, ima rep samo, nego ima i loza. Jel sazrio? U plesenjaku, jel u plesenjaku? Na nju sazrio? Bogom, dobro si to. Prošle sam godine ovdje prodao 30 tona. Uzest. Jesi probao i stvaru čep, kako je? Jes dobar, jesam, još trebamo. Nije još, treba njem još 10 dana, bar 15. Znaš, ali eto ima sunce, što se kaže. Malo je došlo ovo ljeto i ranije, kako bi rekao. Jes, proljeće je bilo kišno. Jest, sad kad je upeklo. Jest, pa ja. Pa možda će i kraće trajati, ko će znati. Ko će znati, to u Božjim rukama. Jest, Božjim rukama, Bogom sve. Hajde, rekao sam imao tamo, rekao sad ostalo memorije, rekao idem vam dole proći. A ovdje je bilo puno naroda, kako bi rekao, kad sam prolazio. Ali ne možeš ti ići svađi, koš tamo, ne možeš vamo. Ja se ovdje odvoje, ne vole od mene Ne volite? da sam ja sa njima. Jel de? Zato što ja pobit cijenu i onda... A ti njima, da pobiješ tim cijenu. Ja sam i konkurencija i onda... Da, znači ima toga, znači. Znači ne date, znači ti hoćeš po 3, on će početi. I prisiljavajte da digneš cijenu, nemoj se zezati. Još kupu, evo jednog gota. Evo Jari, evo ga. Taj je jedno takvi, sad on će kupiti od mene ovo sve. Šta će? Sad će on ovo sve kupiti. Nemoj zezati. Pa gdje će ići poslije prodavati? Po vodu, opet dođu sutra, u Kozarac i odgore. Dobro, ne mora stoje sad prodaj za 7 dana, jebo. Sinoć ubrano. Ma da. Jedino taj gore, ne mre, još koliko taj ima kili. Koja je ovo vrsta prodaj se? To je neka stara. Aha. Kaj je ovo?
Haj Pazar sada. Gotovo je. Haj Pazar da snimim tu. Nećeš. Kad imaš ti. Ti prodao danas sve. Imam sve ovo. Sve ću ti to prodati. Sad ćeš ti njima biti. Ovo onaj zeleni, ova dela pregali kupa i Da. ima i to davino. Jesam. Sve. Koliko davino? Potrima. He, haj, ništa, hvala vam, išao bi još malo da proći. Aj, svako najbolje, sve najbolje. Ima ovaj dojeli, trošno da ima. Šta ima? Nije dobre. Ma da. Čovjek snima. Dobro. Aj, hvala vam. Evo, to bi bilo to. Današnji snimak iz Kozarca. Sve najbolje ljudi, vidimo se uskoro.